twongeye kubaha ikaze bakunze Butunde Sport TV nkuko mubimenyereye rero muri iki kiganiro cyacu turaza kwibanda ku makuru y'ingenzi ari kuvugwa muri transfer hano mu Rwanda. Turazanyarukira muri Rayon Sport turebe bimeze bite, abakinnyi bari kugenda bavugwamo ubwo byo bihagaze bite, ese transfer kuki batari kugaragazwa cyangwa batari guhita basinya. Ibyo byose ni ibintu tuza kurebera hamwe muri iki kiganiro. Turaza kureba nanone ibindi biri kuvugwa ko APRFC ku mukinnyi yasinyishije kandi yarasinyiye n'indi kipe. Turaza kurebera hamweho byo bimeze bite cyangwa se biravugwa bite, ese bizarangira gute, uyu mukinnyi koko yaba yarasinyiye amakipe abiri icyarimwe. Birebera ku gihe ngayo nguko rero reka tuze dutangire ikiganiro cyacu. Mbere yo kugitangira rero twagira ngo tubasuhuze mwese aho mugiye muherereye, no kuvuga abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba se n'iburasirazuba bwaryo, mwese turabasuhuje kugira ngo mugire ibihe byiza. Muri Rayon Sport rero nta kindi kiri kuvugwa, ni rutahizamu uri kwifuzwa cyane ni ekipe, ni rutahizamu ukomeye uzaturuka mu gihugu cy'Ubugande, nta wundi ni Iva Ahimbisimbwe. Ni umukinnyi ukinira ikipe ya Rwanda Revenue yo muri Uganda. Rero ni umukinnyi ukomeye ikipe ya Rayon Sport irimo kugenda yifuza kuba yasinyisha, kandi ibiganiro ko bigeze kure. Gusa igisigaje ni ukumenya ayo mafaranga bazamugura aho ari buve, cyangwa se igihe ari butangirwe ubundi agatereka umukono ku masezerano azaba agiranye n'iyi ekipe ya Rayon Sport. Gusa rero uyu mukinnyi nta byinshi cyane twagenda tumuvugaho. Ni umukinnyi wavutse ku itariki 23 ni mwaka w'1995, akaba yaravukiye Mbarara, akaba afite ubwenegihugu bwa Uganda, akaba afite taye ya 1 na santimetero 86, akaba akina hagati, akaba kugeza ubu ngubu ari umukinnyi w'ikipe ya Uganda, ndetse no muri iyi minsi akaba ari bugisohokane n'iyo ekipe ya Uganda y'abato. Akaba rero ari umukinnyi ukomeye cyane mu ikipe y'Abagande. Rero uyu mukinnyi rero akaba ari kwifuzwa cyane n'ikipe ya Rayon Sport igira ngo ize kureba ko yagenda ayisinyira, bityo ikaba ifite umwataka uzajya agenda afasha Forunganye kwatakira iyo ekipe. Undi rero bari kwikomeza kugenda bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport ni Abedi. kuzana ibyo kwanga Rayon ngo bimugwe neza, nawe urabe wumva abariyo wina Bigirimana. Abedi Bigirimana muramuzi, ni umukinnyi wakiniraga ikipe ya Police, akaba yaragiye asoza amasezerano n'iyo ekipe. Ubu rero biri kuvugwa ari hano mu Rwanda, akaba yaje kurangizanya n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko we uko ibye biteye, ni ukuvuga uyu mukinnyi we azishyurwa na Skol, kuko Skol niyo yavuze ko ishobora kwishyura uno mukinnyi. Urumva ko amafaranga yiwe rwose agiye ahabaye. Gusa akaba ari umukinnyi uzaba uhenze mu ikipe ya Rayon Sport, kuko arifuza byibuze $1000 azajya abona buri kwezi. Ariko rero si ukuvuga ko ari umukinnyi uhenze cyane, kuko n'ubundi Rayon Sport umushahara nk'uwo yari imaze igihe igenda iwutanga. Urumva ko rero uyu mukinnyi mu gihe gishoboka gito ushobora kumva yasinye mu ikipe ya Rayon Sport. Icyo twabamenyesha kuri Abedi, we akaba ari umukinnyi wavutse ku itariki ya 1 z'ukwa mbere mu 2002, akaba yaravukiye i Bujumbura, ni mu gihugu cy'u Burundi, akaba afite 1 na santimetero 72. Tuvuge cyane amajwi tuyasendere, ubumwe bwacu turaririmba twese dufatanye.
gukomeza agenda avuga ko agiye kuza mu ikipe ya Rayon Sport ni Dieudonné Ndayishimiye akina kuri kabiri, akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka ni 1999, akaba afite nationalité y'u Rwanda, akaba ari umudefenseur. Uyu mukinnyi rero akaba azwi cyane ku izina rya Nzotanga, akaba ari umukinnyi wakiniraga ikipe ya APR FC. Uyu rero Nzotanga akaba ariwe uri gutekerezwaho ko yaza gufatanya na Serumogo ari cyangwa se akaba ariwe waza agenda atanga challenge kuri Serumogo, ariko bamwe muri Rayon Sport ntago babyumva ne kimwe kubera ko uyu mukinnyi yaba avuye muri APR bavuga bati ese buri gihe uko tuzanye abakinnyi bavuye muri APR ntago bigenda biduhira cyangwa se ari ibindi bihinduka. Abandi bati nawe twe ntago twakwemera ko umukinnyi wirukanwe mu ikipe ya APR yaza kuba imyugariro mu ikipe ya Rayon Sport. Rero aho ngaho ugasanga hagiye harimo ikibazo, ariko ubwo wenda bamutekerejeho cyangwa se bari mu biganiro, birashoboka cyane ko bashobora kumusinyisha uno umukinnyi akaba yava mu ikipe ya APR FC nubwo yarangije amasezerano. Ubu ni umukinnyi uri aho APR yaramusezereye, yarangije amasezerano muri ekipe. Rero niwe wenyine uba ari kwigurisha ku isoko. Ubu urumva ko uyu mukinnyi kubera ko Rayon Sport ifite n'ibibazo bya mikoro ashobora kuba yayisinyira cyangwa se atayihenda, bityo rero bikaba byamuzana muri ikipe ya Rayon Sport. Reka dukomeze tureba n'abandi bari kugenda bavugwa bakwerekeza muri ino ekipe ya Rayon Sport. Rero abandi bari kugenda bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport ni benshi cyane ku rutonde rwa transfer hano, ariko tubabwira ko ikipe ya Rayon Sport kugeza maginga ya iyo urebye ukuntu iri kugenda mu bintu byo gusinyisha abakinnyi iri kubigendamo gahoro. Aho rero wakwibaza impamvu, ariko impamvu nta yindi nuko amafaranga rwose nta mafaranga ari ku meza ikipe ya Rayon Sport iri kugenda itanga ako kanya, kubera ko hari nk'abakinnyi benshi tugiye tuzi Rayon Sport yagiye ivugana nabo, ariko kubera ko nta mafaranga iri guhita ibaha ugasanga hajemo utundi tuntu. Twavuze nko ku mukinnyi uriya mu Kongomani Tansere, nawe byavuzwe ko yavuganye n'ikipe ya Rayon Sport, muzi uko bimeze, ariko kugeza ubu ngubu Tansere akaba ari kuvugana n'indi kipe kubera ko ubona ko nta mafaranga ihita ishyira ku meza ngo ibe yabasha guhita isinyisha umukinnyi by'ako kanya. Rero bikagenda biyigora kuri iri soko uko bimeze ubu ngubu. Rero ukabasanga ikipe ya Rayon Sport iturufu isigaje gusa iri kugenda irisha nuko ari ikipe izasohokera igihugu, izagenda imurika abakinnyi mu ruhando mpuzamahanga. Ugasanga rero abakinnyi bashaka ko kariyeri zabo zigenda zizamuka ari aho ngaho bavuga ari ako kantu konyine bareberaho. Urumva niyo turufu yonyine ikipe ya Rayon Sport kugeza magingo aya ngaya iri kugenda igenderaho. Rero reka tuve mu ikipe ya Rayon Sport tugere no mu ikipe ya Nyamukandagira. Mu ikipe ya Nyamukandagira iryo banga ry'ibyishimo, umunezero, kumenya amakuru iwacu mu Rwanda, ibijyanye n'imyidagaduro, ibiri kugenda bivugwamo ni umukinnyi wasinyiye ino ekipe ya APR FC, ariko akaba yarasinyiye n'indi ekipe ya Singida Black Stars. Impamvu ari we duhereyeho nuko ari we abantu benshi bari kugenda bibaza se biragenda bite, biraza kurangira gute nimba APR FC yo kivuga ko uyu mukinnyi kugira ngo imusinyishe yavuganye n'ikipe yarafitiye amasezerano, hanyuma ikipe ya APR FC ikavugana nawe yo ikayishyura hanyuma ikazana uno mukinnyi, hanyuma ikipe ya Singida nayo ikaba yerekana ko ifite kontra uno mukinnyi yayisinyiye. Reka rero tuze turebe se muri iyo kontra
byagenda bite muri make muri urwo rubanza rw'aya makipe yombi. Rero uyu mukinnyi bishoboka ko nibigaragara neza ko kuko yasinyiye ama ekipe abiri agiye atandukanye, umukinnyi ashobora guhanwa we ku giti cye, akaba ashobora kuba yahanishwa igihe runaka adakina imikino ye kubera ko yaba yaragiye ateza saga mu makipe. Ikindi wamenya nuko n'ikinyamakuru cyariya yakinaga naho cyavuze ko rwose uyu mukinnyi atari ubwa mbere akora ibintu nk'ibyo, n'ubundi hari indi makipe abiri yagiye asinyira hanyuma bikaza kugenda biteza akaduruvayo. Icyaje kurangiraho aho ngaho uko byagenze nuko ikipe imwe yemeye igasubiza amafaranga uwo mukinnyi yari yafatiye indi ekipe, yari yaririye indi ekipe. Urumva rero ko mu bijyanye n'agafaranga uyu mukinnyi wasinyishijwe n'ikipe ya APR FC ntago yoroshye cyane. Urabona ko kumuha agafaranga rwose byo ari ibintu ashyira imbere, cyangwa se atakarenze ingohe ari kureba agafaranga ku meza. Ikindi wamenya nuko wavuga ute se yararebye asanga bateretse miliyoni nyinshi cyane ku meza akurikiza ayo Singida yagiye imuha, ukavuga uti ati giye rwose nimba bayaterekeyeho rimwe wenda Singida ikaba yagombaga kugenda ima amafaranga ibiceceti, ati naba narafasha yayo nkayasubiza hanyuma nkakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport nani ya APR FC kubera ko ariyo ekipe yahise ima umufungo ufatika. Rero urumva kugeza amagingo aya ngaya ntago biragenda bisobanuka neza iby'uyu mukinnyi, nimba koko azahanwa ku giti cye cyangwa se nimba amakipe yombi azagenda yumvikana hanyuma bakaba bagira uko babigenza, cyangwa se nimba ikirego kizakomera bikarinda bigera muri kafu ikaba yahanisha uyu musore imikino runaka se cyangwa igihe runaka adakina. Urumva ni ibintu bitagiye byoroshye namba. Ngibyo rero ibivugwa muri APR FC, iyo niyo nkuru nyamukuru yavugwagamo. Ikindi wamenya muri APR FC ubu ngubu ni abakinnyi b'abanyarwanda nyine yagiye isinyisha, murazi bagiye bava mu ikipe ya Rayon Sport, ubu ngubu yagiye igaragaza ku mugaragaro ko basinyiye iyo ekipe. Ni abakinnyi mu by'ukuri ni abakinnyi bane bose basinyiye ekipe ya APR FC. Ngayo rero amakuru avugwa muri APR FC kugeza magingo aya. Ikindi rero wamenya muri ruhago hano mu Rwanda ni ikipe ya Musanze nayo ifite inama rusange yagerageje gutumira abantu bose barebwa n'ikibazo cy'iyi ekipe ya Musanze kugira ngo barebere hamwe uburyo batora perezida w'iyi ekipe, nayo ikaba yatangira kwiyubaka kugira ngo izarebe uko izagenda ikomeza shampiyona mu mwaka w'ibihumbi 2025-2026. Urumva rero ko kugeza amagingo aya ngaya ikipe ya Musanze nta buyobozi ifite mu by'ukuri, bakavuga bati reka tube twakora ino nama hanyuma tunarebe ko twatangira natwe kugenda twubaka ekipe muri rusange, kuko ekipe idafite uyihagararira urabizi nawe inzuki zitagira urwiru uko bigenda. Ngayo nguko rero kandi twongera no kubashimira mwe mwese mwafashe umwanya nk'uyu nguyu muri kudutega amatwi, tubashimira ko muri abantu b'akamaro. Ikindi tubashimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe, kandi dushishikariza n'abatarayikora ko bagenda bayikora kugira ngo tugende dutera imbere. Rwose nta kintu bisaba, nimba warebye ahanditse Utundi TV wakanda subscribe ukaba uteye inkunga yawe. Nimba se wakunze iki kiganiro kandi nanone cyangwa se wumva ibiganiro tugenda tukugezaho aricyo bikungura, cyangwa waba ukunda urubuga rw'imikino, wagenda usharinga iki kiganiro kugira ngo kigere kuri benshi, bityo rero abantu hafi ya bose b'abasportifu bakagenda banyurwa n'ibi biganiro tuba twagiye tubategurira. Ngayo nguko rero tudatinze reka ikiganiro cyacu tube tugisubikiye aha, turaza gushaka akandi kanya tugaruke mu biganiro bikurikira.